Hello! Welcome back to our channel. Welcome back to our English class Bisaya version. Sa tanan nga gusto makatog in English, basin makatabang ko nimo. Labi na sa akong mga estudyante, kaway-kaway naman diha. Sa tanan nga gusto pong makaton og Binisaya. Those who really wanted to learn Bisaya, this might help. I might help. I might be at your service. Now, sa tanan nga ni subscribe, next sunod sa mga videos, sagan kayong salamat mong hinaot po nga namoy nakatonan, mong hinaot pong namoy nakuha. Sa tanan nga wa pa, subscribe na, like na, share na, and of course, click the bell button so you will always be updated, so you will always be notified. So, ang atong hisgutan karon is, unsaon na to pagama og mga conditional sentences. Kaysa akong nakita sa inyo ang mga modules, saghan pagid kaayo og kuwang, no? Libog na to, labi na to mga Bisaya, no? So, muna atong hisgutan karon. Tara, let's! So, atong hisgutan ron kung unsaon paggama og sentences in the first conditional. Now, again, recall, first conditional sentences, mao ni ang mga sentences nga posibleng mahitabo in the future. Okay? So, unsay gamiton nato sa ato ang if clause, mo gamit ta og simple present tense. Sa ato ang result clause, mo gamit ta og will plus the base form of the verb. Or, sa inyong module, we will use will plus the infinitive without the to. Okay? Without the to, nanay without the to. Now, example, if it rains later, we will stay at home. Now, ang ato ang gigamit sa if clause, again, it rains. Rains because our subject is it. So, it rains. So, it is in the simple present tense. Now, sa ato apong result clause, again, kung sakit rin itong gamiton, we will use will plus the base form of the verb. So, muna natay will plus stay. Okay? Sayun ra? Another example. Babies will cry if they are hungry. So, babies will cry if they are hungry. Now, again, giuna nato ang ato ang result clause. Sunod nato og butang ang ato ang if clause. In our result clause, we have babies will cry. So, again, unsaon nato paggama og result clause sa first conditional nga sentence, we will use will plus the base form of the verb. Mo nang natay will, nga natay cry. So, will cry. Sa ato ang if clause, we are using they and are. So, they are. So, we are using the simple present tense of the verb. Okay? Again, recall, first conditional sentences, mao ni ang mga sentences nga posibleng mahitabo in the future. Okay? So, unsay gamiton nato sa ato ang if clause, mo gamit ta og simple present tense. Sa ato ang result clause, mo gamit ta og will plus the base form of the verb. Gan salamat sa pag-like, pag-share, pag-subscribe. Manghinaot kung nakakuha mo, manghinaot kung nakasabot mo sa ato ang gi-discuss karon. So again, sa wala pa ni subscribe na, like na, share na, and of course, click the bell button so you will always be notified and you will always be updated. So again, as a parent and as a mother, dili kinahanglan nga daghan kag nahuman, nitulin ka anang imong giansiran. Ang importante kanang imong nakatunan. Bye bye.